quantity A is the total number of prime factor of 30 the power of 10. And quantity B is the total number of prime factor of 20 the power of 15. 30 the power of 10 እና 20 the power of 15 በፕራይም ፋክተር እንዴት እንደምናስቀምጠው ላሳያችሁ። 30 ማለት በ2 15 በ3 5 ነው አይደለም? 30 ማለት 2 ሲባዛ 3 ሲባዛ 5 ፕራይም ነምበሮችን ነው የምወስደው አይደለም? then the power of 10 ነው አይደለም? 20 ማለት ደግሞ በ2 10 በ2 5 አይደለም? then 20 ማለት 2 the power of 2 times 5 the power of 1 then the power of 15 then ይሄም ማለት ነው 2 the power of 10 times 3 the power of 10 times 5 the power of 10 ይሄኛው ደግሞ 2 the power of 2 ነው አይደለም? 2 the power of 2 times 15 30 then times 5 the power of 1 times 15 15 then 30 the power of 10 total number of prime factorization ከላይ ያሉት እንደምሯቸው 10 እና 10 20 20 እና 10 30 አይደለም? 30 ነው። የ20 the power of 15 ደግሞ total number of prime factor 30 እና 15 ስንት ነው? 45 አይደለም? ከ30 እና ከ45 የትኛው ይበልጣል? 45 ይበልጣል አይደለም? ስለዚህ quantity B is greater than quantity A ነው ማለት ነው። or quantity A is less than quantity B